ijambo ry'Imana. Tuchangie neno la Mungu. Musomi mwiza wa Biblia. Msomaji mzuri wa Biblia. Aturabire mu gitabo c'Abami. Atutizamie katika kitabu cha Wafalme sura ya kwanza. Umurongo wa 19. Mstari wa 19. Soma ijambo ry'Imana. Soma neno la Mungu. Aravuga ngo maze Ahabu adondera Yezebeli ibyo Eliya yakoze byose n'ingene yicishije inkota bakamenyi bose. Ugeza ku murongo wa 4. Yezebeli araheza atuma intumwa kuri Eliya atejo nk'aya mango wewe ubwawe uti natakugira nk'uko wagize abo uti Imana zirakabimuhanira kandi birushirije. Eliya aca ategwa n'ubwoba akura hasi arahunga ngo akize amagara aja iberi Sheba hibuyuda ahasiga umuntu wiwe. Mugabo we agenda urugendo rw'umunsi umwe mu bugaragwa araza yicara munsi y'igiti c'umurotemu gisabira gupfa atewe Uhoraho ibyanje nibigarukire hano ntabara nkureho kuko ntaruta basogokuruza. Aya majambo n'amajambo y'umuvugishwa Elijah. Ayo maneno ni maneno ya nabii Eliya. Birumvikana neza ko ari amakuru yerekeye Eliya. Yanasikilizika vizuri kama ni habari zinazomhusu Eliya. Umuvugishwa Eliya. Nabii Eliya. Umwe mu bavugishwa badasanzwe. Umoja katika manabii ambao si wa kawaida. Babayeho mu isezerano ryake. Waliishi katika agano la kale. Uyu Eliya aremeza igihugu cyose. Akakubalisha nchi yote yuko afise Imana ikomeye ya kuwa yuko na Mungu mwenye nguvu. Uyu Eliya yari umuvugishwa mu buryo budasanzwe. Alikuwa nabii katika hali sio kwa ya kawaida. Igihe ciwe haguruka intambara. Nyakati zake pakasimama vita. Intambara ku majwi yose y'Imana. Vita katika sauti zote za Mungu. Hapo Yezebel yemeye gukoresha itegeko afise nka premier ng'umwamikazi muri ico gihugu. Alitumikisha amri ambaye nayo kama vile malkia wa kwanza katika hiyo nchi. Aricisha abavugishwa bose. Akawisha manabii wote. Ariko Eliya aguma ari muzima. Lakini Eliya akabaki yuhai. Muri ico gihe ca Eliya. Katika hizo nyakati za Eliya. Eliya umuvugishwa n'Imana. Alikuwa nabii wa Mungu. Arashavura. Akasirika. Arabwira igicu. Akaambia anga. Wagicuwe. Mawingu. Nusubire kurekura imvura. Usiongezi tena kuachia mvua. Si Imana yari ivuze. Sio Mungu alikuwa alisema. Eliya yakoresheje autorite afise. Lakini Eliya alikuwa anatumikisha authority ambayo anayo. Arategeka imvura ngo ihagarare. Akaamuru mvua isimame. Asangwa Eliya wo mu isezerano ryake. Ikiwa Eliya wakati kagano la kale yashoboye guhagarika imvura. Aliweza kusimamisha mvua. Wewe wo mu isezerano rishasha. Wewe wa agano jipya. Uremerewe guhagarika ivyago byose udashaka mu izina rya Yesu. Unakubaliwa kusimamisha kila shida ambao hauitaki kwa jina la Yesu. Nilikuwa nasema asangwa Eliya wo mu isezerano ryake. Ingawa Eliya wa agano la kale. Biblia ivuga ngo. Biblia inasema Yohana aruta abahariya bose. Yohana alazidi wa kule wote. Ariko abo muri buno bwami. Lakini wakati huyu mfalme mdogo sana. Ariwe jewe ndi muto cyane. Ambao ni mimi mdogo sana. Jewe ndi muto cyane. Mimi ni mdogo zaidi. Ariko muto cyane muri buno bwami. Mdogo sana mu mfalme. Aruta Yohana umubatizi. Anazidi Yohana umubatizaji na manainisha. Aruta na Eliya. Anazidi na Eliya. Asangwa Eliya. Yahagaritse imvura. Urashoboye guhagarika ivyago mu izina rya Yesu. Shida kwa jina la Yesu. Prophet Eliya. Nabii Eliya. Najeje guhagarika imvura. Alipomaliza simamisha mvua. Abantu barakubitwa n'inzara. Watu wakapigwa na njaa. Inzara ikomeye cyane. Njaa kubwa zaidi. Eliya Imani murungika hafi y'ikiyaga. Mungu akamtumana mbele ya bahari. Arakinywa cyose kirakama. Akaikunywa yote mpaka akakausha. Nikubara kutabizi. Ni kwa sababu tu haujui. Amazi umaze kunywa kuvuvuka aruta matanki y'ibihumbi vy'amaritiro. Maji ambayo umeshakunywa toka unazaliwa yanazidi matanki ya maelfu ya malita. Kandi Regideso mirarambirwa kukongera amazi. Tena Regideso haijachoka kukuongezea maji. Ico gituma ivyiza Imana imaze kuguha igiye kugukorera ibindi mu izina rya Yesu. Ndio maana mazuri Mungu ameshakupatia, nenda kuongeza mengine kwa jina la Yesu. Imana yaguhaye capacity irengeye tanki ya 1000 litre. Mungu alikupatia capacity ya kuzidi tanki ya 1000 litre. Kubera ko Imana yari ifise vyinshi zoguha, yategerezwa kuguha na capacity yo kuvyakira no gusohora ivyo udashaka ukagumana ivyo ushaka. Maana Mungu alikuwa na vingi atakupatia, angepesha kukupa capacity ya kuvipokea na kutoa vile ambavyo hauvihitaji.
ubugari umaze gufungura buruta imifuko myinshi y'ubu. Ugali umeshagakula unazidi mifuko mingi ya unga. Ni wabibona ucumenya ko Imana yagukunze cyane. Ukiviona utajua kama Mungu anakupenda zaidi. Iyi bido twipakijemo amazi. Iyi bido tukipakiemo maji ikijaa ikivuga stop. Inasema stop. Ariko wewe lakini wewe uranywa unakunywa. Imana ikabitunganya Mungu anaviandaa kugira ngo no mwijoro wiyongere. Ili na usiku ujiongeze. Kugira ngo ikwemeze. Ili akukubalishe. Sifisi umugambi wo kuguha gusa. Sina mpango wa kukupa. Sifisi umugambi wo kuguha na kukuongereza. Kukupa na kukuongeza. Ndavuze ngo Imana ikongereze ibyo yaguha. Nasema Mungu akuongeze. Ndavuze ngo Imana ikongereze mu izina ryayo. Mungu akuongeze kwa jina la Yesu. Narivuze ngo Imana ikongereze mu izina ryayo. Nilikuwa nasema Mungu akuongeze kwa jina la Yesu. Nimba yaragukijije ingwara. Kama alikuponya magonjwa. Ubureri gwe no gukiza ingwara mu izina ryayo. Akupe na kuponya magonjwa kwa jina la Yesu. Yes. Hari Imana mu ijuru. Kuna Mungu mbinguni. Ikora ibintu biri serious. Anafanya vitu viko serious. Elia ahejeje gukamya amazi yose. Alipomaliza kukausha maji yote. Imana Mungu imurungika mu ikarti. Akamtuma mkartie. Hapana kumubosi wa mbere mu ikarti. Hapana kwa tajiri wa kwanza mkartie. Kumupfakazi. Mjane. Asigaranye imfungurwa zo kumugoroba kugira ngo apfe. Anabakiza chakula cha jioni ili apite na kufa. Acha yarungika uzifungura midi kugira ngo uyo mupfakazi ntarinde kurindira kumugoroba. Anapita na anatuma mwenye atakula midi ili ule asisubiri hata jioni. Nikanababwira icyo ngomba kuvuga. Hata niwaambie chenye nataka kusema. Elia araza. Elia akaja. Ashitse kuri uwo mupfakazi. Alipofika kwa huyo mjane. Ambira ngo zanira uto dufise. Akamwambia nipatie venye uko navyo. Ambira ngo tufise. Akaambia venye niko navyo. Sigaranye utwanyu. Na bakiana tu wa mwisho. Tuchadupfa. Labda na kufa. Zana. Akaambia leta. Uzigituma Elia amubwiye gute? Unajua kwa nini Elia alimwambia hivi? Elia yarabizi. Elia alikuwa anajua ya kuwa Mungu yoroherwa muri vide. Anakuwa binamuia rahisi wakati pako bure. Elia yarabizi kwa Imana alikuwa anajua kama Mungu yoroherwa ari vide. Vinamuia rahisi nyakati piko vide. Kuna mtu anaomba Mungu kazi. Alikukande kazi. Iko mwingine kazi. Akabona baramwirukanye kwa kazi. Alafu anaona wanamfukuza kazini pale akushukuru Mungu. Anaanza jidoga. Imana yaisemo gushira ko vide. Mungu alipenda kuweka vide. Kugira ngo ushireho ibintu bishasha. Ili awekeze ndani vitu vipya. Biblia ivuga ngo. Biblia inasema isi yari vide. Eti dunia hii ilikuwa wazi. Igihe hariho vide. Nyakati palikuwa wazi. Imana yacishira kwisi. Mungu alipita nati ya ulimwengu. Ndiyo maana nao musenga masaha menshi. Hata mkiomba saa nyingi. Imana nishobora kurema isi ya kabiri. Mungu hawezi akaumba dunia ya pili. Ariko igihe isi ya mbere izokugwa. Lakini nyakati dunia ya kwanza itapoleka. Biblia ivuga ngo Imana izozana isi ya kabiri. Biblia inasema Mungu ataleta ulimwengu wa pili. Imana yoroherwa muri vide. Mungu vinamuia rahisi nyakati piko wazi. Igihe uzosanga hariyo vide muri konte yawe. Nyakati utakutana pako vide mwaka. Menya yuko agiye kuzura ibindi bintu bishasha ndani mu bwiza. Tunaenda kujaa vingine vipya kwa jina la Yesu. Igihe nababwiye ko na video konte yanje ngaitanga muri adresse yetu. Nyakati niliwaambia kama nimetoa account yangu yote nikaipana kwa adresse yetu. Narima Imana kaje uko gukora ibindi tegeze ko. Nilikuwa nampatia Mungu nafasi ya kufanya vingine vinyakufanyaga. Elia aramubwira ngo zana. Elia akamwambia leta. Elia na Nisoni yarafise. Elia hakuwa hata na haya. Ari imfungugo z'umupfakazi. Anakula chakula cha mjane. Yari kuba jewe. Ingekuwa mimi. Bari kuvuga ngo abavugishwa bu. Ungesema manabii wa sasa. Na nimpuwe bafise. Hawana hata huruma. Nidukorera muri formule yitwa impuwe twebwe. Atutumikiaje katika formula inayoitwa huruma. Dukorera muri principe spiritual. Tunatumikia katika principe za kiroho. Nicho gituma. Ndiyo maana dushoboye guhura n'umumi. Tunaweza tukakutana na kipofu. Ako tuikiza maso. Pale ya kumponya magonjwa. Tukaishiri vyondo mu maso. Tunamtia matope machoni. Iyo duhuye n'impumyi. Nyakati tunakutana na kipofu. Yiteze kwibona. Anasubiri kuona. Abantu bariteze ko tugira gutyo. Watu wanasubiri tufanye. Ariko kubera ko dukorera muri level ya prophet. Lakini maana tunatumikia katika kiwango cha unabii. Tudufata nivyo. Tunachukua matope. Tunatia eko. Alafu mtu anaona. Nicho gituma Naamani. Ndiyo maana Naamani atigeza dutaho. Hakuwahi kutuelewa. Yarafise imibembe. Alikuwa na ukoma. Imibembe uishize kwa mazi mabi. Ukoma ukiutie kwa maji machafu inafanana vibaya. Prophet Elisa. Nabii Elisha. Yamubwiye ngo igende koga ku Tanganyika. Akamwambia akakoge Tanganyika. Amubwira ngo agende yoge muri Yorodani. Akamwambia akakoge Yorodani. Mazi y'ivyondo katika maji ya udongo. Prophet nabii arafata n'utwari dusigaye araduheke akakamata na tulikuwa tunabaki akatupekea. Biblia inanambia toka hiyo siku wa mudama asubiriye mu kuseka asanga ibintu biruzuye akakutana vitu vinajaa ahantu hose hari basi yote palikuwa wazi. Imana igiye kuhuzuza mu izina rya Yesu. Mungu anaenda kupajaza kwa jina la Yesu. Abo tuzobana muri no program wenye tutakuwa nao mwiyoroza. Ndakubwiye ngo ntutinye kuvidura. Ninakwambia usiogopi kutoa
mufuko wawe, katika kuko mfuko Imana izokuzuriza mu wako, izina maana rya Mungu Yesu. atakujazia kwa jina la Yesu. Ndahezaje ubuzima bwawe. Ninabariki maisha yako. Prophet Eliya Nabii Eliya ahejeje gukora ivyo vyose, alipomaliza fanya vyote hivyo, agerigiye akafika agenda nyakati ku musozi, akapanda kwenye mlima. yaragiye ku musozi Alikuwa anapanda kwenye mlima kwemeza isi n'abantu kukubalisha dunia na watu ko Imana idakoresha ikibiriti mu kwatsi ya umuriro. kuwa Mungu hatumikishi kibiriti katika kuwasha moto. Yaragiye ku musozi Alikuwa anapanda kwenye mlima kwemeza abantu kukubalisha ko watu Imana idakoresha ikibiriti mu kwatsi imbabura. ya kuwa Mungu hatumikishi kibiriti katika kuwasha mbabula. Aratanga ubutumire, Akaalika watu, aravuga ngo ndabizi akasema yuko ninajua atari vyiza ya kuwa sio yuko vema abera bicarana n'abapagani, ya kuwa watakatifu waketi pamoja na ariko mu mwanya wapagani, wo kubemeza Imana yacu lakini katika muda wa niwo kuwakubalisha mwanya Mungu mwiza wetu uko abera bicarana n'abapagani. ndiyo muda mzuri ambapo watakatifu wanaketi na Mu wapagani. minsi iri imbere ngiye gutangura kwinjira mu tubare, Katika siku za mbele nataka nianze kuingia makabare ngiye kudemontra the power of God. na ngiye kugaragaza ubushobozi bw'Imana. Aho ufise ikiyeri ndamubwira ngo inywa, Pale mwenye yuko na pombe namwambia kunywa, akaca yumva ko ariko aranywa koka. anasikia kama yuko anakunywa koka. Aho umuntu ndamubaza ngo we kubera ukunda inzoga, Pale ambapo namuuliza mtu kwa nini akambwira unapenda ngo pombe, vyaranse ko ndazihewa, ananiambia vimekata niache. akacavuga kalibra hada, Namwambia radaka Inywa. yaba kunywa. anyoye akaca dawa, akaca yibagira no kunywa mu izina rya Yesu. Anatapika, anasahau kabisa kunywa. Igihe kirashitse Nyakati aho zinatimia ubuvugishwa bugiye gukora mu bifatika mu izina rya pale Yesu. ambapo unabii unaenda kutumikia Ndakwatuye ko nawe ayo majambo mu izina rya Ninakiria Yesu. ya maneno kwako kwa jina la Yesu. Prophet Eliya, Nabii Eliya, vuga Prophet Eliya, sema Nabii Eliya agenda ku musozi, akenda kwenye abwira ngo mlima, munzanire abakamenyi ba Ashera, akawaambia niletee wafumu wa kwa Ashera, nzanira n'abakamenyi ba Bayali, niletee pia na wa kwa Bayali. barabazana. Wakawaleta. Prophet Eliya Nabii Eliya ahagarara ku ruhande, akasimama kwa pembeni, aca arababwira akawaambia, ko muri benshi mwebwe mbona mko wengi nyie? mwebwe muza gutanga, Ninyi mtaanza, mufate ikimazi kamateni mushire ku zabibu, gicaniro, tieni kwenye madhabahu, Ama. alafu duhamagara Imana. mwanze kuita Mungu. Imana iza kwatsa umuriro. Mungu ambaye atakonga moto. Ndabona Imana igiye kwatsa umuriro mu makartier kugira ngo Ninaona Mungu bimenyekane. anaenda kuwasha moto makartieli vitu. Imana iza kwatsa umuriro. Eti Mungu ambaye atawasha Iyo moto. niyo Mana tugiye gusenga. Iyo ndiye Mungu tunastahili kumwomba. Imana yawe kubera ko ikeneye gusengwa, Mungu wako maana anataka kuombewa. igiye kwatsa umuriro kugira ngo bayisenge mu izina rya Anaenda Yesu. kuwasha moto ili wamuombe kwa jina la Prophet Yesu. Eliya Nabii Eliya ahagaze ku musozi, aliposimama kwenye babaya mlima, abakamenyi ba Bayali baratanga, wafumu wa Bayali wakaanza. Bayali Kuva mu gitondo toka asubuhi ugeza saa sita. mpaka saa sita. Eliya arababwira Eliya akawaambia courage. courage. Bayali ari muri toilette, diare yamufashe. Bayali iko chooni, diare ilimkamata. Sizi ko mumvizi izindi Mana ivyo zikora. Sijui kama mlesikia zingine miungu venye Arabwira ngo vinafanya. Bayali arafatiriwe. Akawaambia amekamatiwa huko. Courage. Baritabagura. Wakajichana. Arabwira abantu mwache kuchokea bure. Arababwira mureke kuruhira ubusara. Muhindukire kwa Joshua. Arabwira abantu mwache kuchokea bure. Arababwira mureka kuruhira ubusa. Muhindukire kuri jewe Eliya. Geukieni kwangu mimi Eliya. Harageze yuko Panatimia nyakati. Imisi bagenda kubafunga. Unaambia watu wanamaliza siku Ubabwire ngo reka kuruhira ubusa mama. Uwaambie acha kutokea bure Senga mama. umwami nakiriye. Omba mfalme Iyo ngwara icihera mu izina rya Yesu. Magonjwa yataisha kwa jina la Yesu. Kuna watu bagiye kuduga ruguru, wanaenda panda milimani kwao, basanga biwabo wakutane wao, baruhijwe n'impanza, buri munsi batonda kubajishe, bakababwira ngo reka kuruhira ubusa, tumbera Yesu nakiriye, araza kuguha intsinzi, atakupa ushindi.